Okay, o sanong swabon, kumadatid insanan. Kung sikaw to naposik ngay ito ko no, kapisanangan dumampay iswanggat baktianiti. At ako po tilambusam, kanaw misis at ako iswang sambayang. Kinarahingan o sundo iswang karjan sorga, kausabon diti, kung sikaw to kano kagwihad magyampay, maya diti kay sisan dat sumambayang. Timpu dat miagaliti, nga mayda dat ogun adahay minsan makumadia, maya da pakinangahan, sayra na pod awayaan na makalambos ti pelajaran ako sa bunabay no, nga polagasan na dat otarimo dahay miyampay ginawal asiriba, tanudan dahay santa bikapiantok di karahyan no. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan pod maburas ko dat asanong kaswabon no, asanong kapiruban kagud kaswabon na bay no. Bayinah na po nga naruh ti pamadi pelajaran dati ti Tampinay nga ikalansanan dat asanong idalo piramutan na korikot at jam 6. Paubasan na po nga korikot tapuhot jam 6 buat kaswabon no. Kondorong kataruhay yod di matu ada tilet telko di lolo. Bayno na po tulo na pod panambarasan dati nga kapuriman nga minsadu nagi. Nakura gyud itu bayna tumangik-langik. Ayat dati mila datid ukabon iswangget kejadian pasal 3 ayat kumoiso gisambot 2 na po mapat. Naruh dilo nga ato kay oy ondet kaswabon na bay no. Tulo na po dat pinambarasan dahil nga tulun na ratu iswangget dosa. Nila na dati dot ay antakan na pod kinoratuan iti tulun nga no koinso mo kit tandu ihawa ipinamungaran da timpud do no koinso mo kisyo dot hirid kayo di pagaduhan. Nailan to ko dot ay numan aduhay tulun da moy insamok bahkan na moy kada ano ongoy pangakan moy pia insamok nga milano pa nga amo. Yar di kanto buho di ke. Okay. Nga kulom na kurah tu antakan na polo nga ina po'y tandu nga no korikot no koin somok idit kayo da pagaduhan. Nunwi kayo pagaduhan. Irini komandat pohon pengetahuan baik dan jahat. Gisambut ina pa di tandu idi nga nakoboboras di dirogon di minaya di sangina na tulanut. Tumandod na po hitid. Kejadian pasal 3 nga ina pa itulanut idi nga paling cerdik mantada o insana na suang talun da hitid tindal de inuman si liho da kinorohingan. Pintar ko matulanut eh. Ako ni ka palano ko pintar ka tulanut. Di binara sa alumis nga ay lan ta koy santab na po sa kinorohingan nga ang alumis. Atirik na kadaw hirogon no kasyo.
minobor sa kinarahingan o insanan na pot tua-tua dahitid kinayanin iti nga ada ko milad akanon ka. Sayra na pod, tidak boleh kamu makan ka. Jangan kamu makan. Kiginaw di hitandu dat popoylo. Ay, ako ni ko iyod di ka. Haro di ginaw siya popoylo, paingkukuro hikatapatan. Iri na di dat nakatilambos sa di pinibabarasan. Milo, himati pakayan iti manguntik eh. Sa kira na pod, paingkukuro ko minanguntik di laid. Pukul berapa sudah kah? Mengimpun gitu. Pukul berapa sudah menimpun? Hima pibabarasan. Ya nga haridam. Nga asusaan ya di milak pakain ri banad ke handphone ngai na di. Nunu idam bakandat kecanggihan nga iati nga harangai kecanggihan dati. Harada ko handphone. Yo nga haro. Tanganak ipiyamangko ay say nuno kakitan nga haro ngai na po. Kamun nga iya dit ay sa no kalabihan ko kikitanay. Nga ilo nila paninimpu nila po. Ko kita takanod ko basanad. Ko kita no po dit ang alawa-lawa nga oy cantik ka nga to kumiri na panimpun ki. Aron ay kantakan nga iri na pawayaan iri na panimpun. Mantad ka pinibabarasan di lodi, pinapakitaw dat inapodihit pohon pengetahuan baik dan jahat di nga harohot rati haro komoyon kakitanan po di nga iri na di nakagayat na ginaw di tando. Jadi minay di siya pangakan, minay pagano, minangakan, napurimananda ay sa nunununu, pangigitay na daw hisawa daw. Haro pakar hitig eh. Isay daw ko pakar. Pangigitay na di daw hisawa daw hom. Idi saw daw nga minangakan. Haro na ginarongaw ko nga ay sa matid hilag kitabit eh. Haro na rongaw ko nakan na pakaditan do nga duatinan. Iri na di haro di tapayas sa tangon do. Nakan na pakadi kusay nga sanginan. Hiti ni ka kadiliyaw nga ay no ko duso no di ka nga hiti hindi kinarigatan ng hiti no di ti haro ti dia. Adam Apple. Ay si den tangon do ti dia gi. Adam Apple to hiti na kagyan narikat nga kaduso nga. Nah hilo no di. Tanduk na pa to natalon nga duo na talon. Katong ulun bo kulo mo na pat kapid ano nay napagalagalo kantor diod di. Jadi kakitanan na po di dati nga iti na patulun nga orohian dat kada kanagi kinarihan nga iri nagi ngayon. Nagi pagaduhan iri nagi at haro ginawa damay pangilab na kuro mo. Kumbal kawig kakita hidit video do kay rakirakan. Haro nandit tung katagayo hom luangan nandit kaula oturos. Jangan tingu kanagim akon nagim may intongot. Adi ko piyo kakuan lo tu. Pagaduhan kama tu may nagi iligat tilo mo nando sampiray dit nuri di cake kari ko creamy re. Sakirad miagal ko may pansubawang o gumu ta ko may pansubawang. Moningolon dad panampakay. Labi po na itongon duondo. Kanda di tambalut tat magado. Jangan tingu kal magado di kagumuan. Okon lagi tumayngod gay mintong.
Jangan tengok kana ge iri nagi intangan ge. Ya dino kubasan to di. Kamun po nga tinapatulun nga orohyan o basta kodit haro minat haro korohyan datid ay nunuhi misahap bertentangan. Sayra na pod haro borosot kada nga mimbulay na gituhotet nakuro. Kada kalagi nga nakuro anagituhot. Mantad na po di tanganak gisomoti kolohing toko nga ilo na po paguhatan do nakuro nga mimbulay kasari. Kada kalagi nga nakuro ka. Ilo na po tuhot na nakuro nga among irad isay toko. Tanganak, molohing, kamulakan, mimbulay na po tuhot na nakuro. Isuanggat katumbayaan dati kumakinorengan nga mimbulay lo kumundat nakuro. Harapiro-piro hat imbulayan dati. Isuangdat ay Kejadian pasal 3 ayat 6. Nakuro nang kutu mimbulay ti kamoyondat ay paguhatan do nakuro. Kakuaan po nga iti napatulun nga agayat iti kamoyon. Agayat dot haro kamoyon, haro tamodon, haro rati. Idit man imbulayay. Isuang po Kejadian 3 ayat 6. Ino pa di tandu idi nga mangintong, do ino pa tua idi nga osonong, deman akano, asih ho kakitanan. Kagu nga ino pa hit kayu hidi, kagayat taginawo, kakuaan po nga haro horati. Kemudian po itong pinay nga, nakuro tu haro tuhot dati nakuro. Tu harti kagayat to ginawa dati. Iharo kagayat. Nakuro tu iati na po nga magano kaputusan dat memilih tokadit produk-produk kesehatan, produk-produk kecantikan. Kakuan na po nga haro kamoyon, haro rati, haro tamodon dat tumanudit ay landati. Nakuroh tu iati na po nga minamilid di karuhang dati. Haroh giyahat norotian dati kumadiolo. Irin na tu numan dati pilio. Nga gisomad dendo nga ay kopirati. Mikaruhang na pati tambinay gisom ti kapatay nga ay kopirati. Haro na po hit. Ay, o gumunot kapiratian mo. Sekiroh dot gumu na po. Gumu nit dati oratian nitit pikaruhangan. Nga kakuaan no po dati nagayat ti karuhang nga harohit rati berpengertian. No, puro gadi puposan dati di hoy. Kakuaan no po dati nagayat ti siyo nga kimiagal di hawa. Nakuro tu nagayat ti siyo may pangakan di tua da kayo. Tua da pagoduhan. Kakuaan po nga haro komoyon ni ditua. Jadi sepatutnya nakuro tu nagayat ke di karuhang no. Haro komoyon di siyad isuang nakaposyon no. Ate iyad di. Okay? Nadi it agandot it pananan sawo kamatud minoniri kidi. Jadi nakuro tu nagayat ke di karuhang no. Tu haragyahat komoyon di siyad isuang nakaposyon no. Haro rati. Kapurimandat berpengertian isiyad isuang nakaposyon dati. Gisamadi dendo nga ay di kopirati. Isuang lagi dat Kejadian pasal 2. May pakagu pasunsuryo no. Kejadian pasal 2 ayat 16. Kano pa kinarahingan kumadi tulun
Insanan na pohot sangin suni-sunid hitid kinana nitinga mila dakod akanan na tuwa daw. Ay sa pagaduhan ayat kapadam turo nga pohon pengetahuan it sonongom ara atillo kada kau na ang ipangakan da tuwa daw. Kada nongay akano atua daw. Sayra na pohdet mangakan ko nga apatay ko ka. Apatay. Damoy pangakan. Sayra na po didet nabura sa Mia Galilo nga haratit kapuri manandet si Pangilo. Si Pangilo. Isuang po bahasa Indonesia di nga panasaran. Harap panasaran to ko. Hari ilo bo. Kada kanagi nga nakuro malo tu hari nakuro. Manta didi ino pondi kapuri manandat si Pangilo hidi nga iri no hit apa po dap dati. Iri ni momon sa dati dat simbayan na ginawo. Nakuro makapi nakuro. It panasaran ka di dombokon. Iri no hibobosat kopyo tidak menyenangkan. Iti kemundet si Pangilo panasaran. Umbalay pagid kang kuhom. Bah. Tampinay Wilmon Mijulan ay napotit keke armin susuab dati nga hubungan ako na dia tu harohot man ku poilo dia kangko. Kaboras ako napotit didig. Anay siya kadondon. Ino pa ita sa Rosyo nga ay pati keke ar. Anay siya kadondon. Nakuro. Si Pangilo harihit panasaran isuang na ginawa. Kadi sumandak no ge haro po borosan ku dia nga mandat sa dopon lah ka. Ino pa isa dopon nga anda dan mano po dondo ka. Dondon. Mano po dondo. Ato ko nakandad panasaran si Pangilo nuno. Itino po di tulun nga mengkaji demi mengkaji. Gisombo dondo nga iati iti tangulun iti nga orohian to konod mengkaji demi mengkaji. Mongilo. Mantad ko tujuan do mongilo tamo don poda nga moy do koilo. Tujuan do mongilo moy do koilo. Nga hari mo tigya kasanangan iti. Haro nagiit orang okud mantadot dong kasuayan do katumbayaan. Iyo na potim akon ko Kristiyano ko ka. O ngayon ko ni paganulo kitab. Tujuan ko na po nga mongilo. Mongilo hom nakuro tu. Poingkah yulo ka. Suway kay ri sayra na pod oilan lo kitab nga ay miloh nundod manginsok. Miloh nundod mangumang-umang. Nga mantad ko tujuan na mongilo hiri na gini nakoilo do hinggay katapatan. Nga yati sebagai tulun o kita dati dot itinopodihot kajian mengkaji mongilo iti tulun datim pubayno nga akon ko mongilo dat sebab dat minsomok kumakin orahingan. Minsadu nagi kumakin orahingan. Iso na pakapagalan dati nga iti kahaharan na pumugunan. Nakuro tu korikot nga hilot tulan na tulun. Nakuro tu mumbalong-balo pod minsawat na hilasawat na magihumok ko po siyon. Nakuro tu miyagalid di. Korikot na hilot tulan, koilo no nga haro pumugunan, haro plenit da suway. Kakuaan po nga mongilo, mongkaji. Sayrada koilo, sayrad oilaan, no kalatulo dat panambarasan dati. Kapurimanan nga minsadu nagi. Nasala nagadilo oy.
May kupoponto ko ilo damilo no. Kon ko kapurimanan ilo, kapuriman. Kapuriman. Okay. Jadi iti na po di tulun dat timpu bayno nga kapuriman lagi nga minsado. Miagal ko harap pamagunan dat. Oh milod iyo no nahilot tulan ka. Kakito nahilod kasunduhon da kinurahingan. Kakito na sangkurohot ay wonsay da kinurahingan nga. Oh may tokod dilo ka. May tokod dilo. Ilo na kamundat kapuriman lagi nga minsado. Suway ka ilot kapurimanan do miagal ilo. Ngon na po dati potopi ko iti kamoy natakanon. Pangakan-ngakan. Ilo nga agumoy tuhot dati. Nukad imamat pasal 11. Diam-diam dia hot ada kayo akan. Iti dia akan. Miagal po didit. Kapupuhu tak po dit. Tanganak tak po dit. Pengkura tak mumanggitanak. Lobi po dit tambuagang lagi. Ikaylo naging mamanaw. Ay okon kaya kayo mamanaw. Manung kamang. So irano po itanganak ko ilo naging manung kamang. Nuno na pa'y apurut pasuangan na kabang. Nga mantada iya di kaboboyuhon di tanganak. Irih no di dat mandati patunudo o pangangakan di ulo. Harani ka akan da tay sisak. Harani ka akan da ton dilangot. Tay manuk. Mantad ko katunu di pangangakan. Miagal po di tanganak tako po di imanung kamang giman ginorohingan iti dia akan do kayo iti dia amo iti akan iti amo nga sira da gumaya gayo iti tanak sira da mandati sunuday mimbulay ni tuhot nuka kenapa ilo na pa tanga gagayo nongon dati barasad begini, iyati kanu nga nuka dilo. Kenapa? Hari tuhot to nakuro. Man takadahit iyalot manung kamang gitu. Hitih kadimolahing hirinon do. Diti ay say milumuhot to kenapa? Nga ilo at tangagagayong gisamo iyati pia timpo dondo nga dia akan dia amo nunutuhot dati nakuro. Kenapa? Irine tuhot mantad ko ituhot ta kenapa? Inagituhot ta kenapa hot kasuayan to kayo bod nakuro mari to haray kenapa? Iho nga amo ako nakari katamuhon damot nakuro mala to hara kenapa? Miagal ko akanon do ko ilo sada da harus sisi harus sorod muhot tay ginawa ko ay nakuro dilo tu ilo na akan ginumuay lasada ngoso no ngayon sa kinorohingan kadim nakuro tu ilo no ka mimbulay no bagay ginawa dati bo irin tako sa sorod man no padari nga miagal tanganak dati orohian to kada di tanak ko po dati nga ongoy dili gondo ka hirino pendodog ongoy dilo ka hirino nga aramayan to kagala harat pertentangan detara at bo takuri kadang-kadang orohian to kanagi laharat tuhot to kenapa isuanggot mo suarat ay aramay poingkah kacadang oke poingkah oke isuang ga grup WhatsApp poingkah kadi ketua kelas nga haray muhot kenapa haran pa pisapan da takuri nga irindoy taramay
Ngono po rated isuang pikaruhangan. Ino po kopi odu. Kopi gogol mikaruhang. Kopi damay nun dogi. Atok irini taramay. Hirinod lumis sa kapurimanan miya galit sari. Ngoyon to kono. Napupusan ni pasaltakan nun di apa kapi lagi. Jadi muhot to kay gad. Nokuro dito ini harus sisi harus sorod damilad akanon. Mimbulay ni tuhot tamya galid di. Subuh-subuhom intangan nun ni sumanda ko mga kanditiya di ngay nga. To kum angawangan tang to mo di kagtanan. Tadaw sabat. Nah, hilo kago to gumutuhot dati. Nuka. Sayra na pod oray tan hari sabat. Mimbulay no ono mo tadaw do ko kumaraja. Nga tadaw ko turu mundorong. Muhot to kay kasari nokuro. Nokuro dito mundorong. Lobi pondod 24 jam mati mundorong ka. Mantadot kotono bondo tadaw hari Jumat gisom kotono bondo tadaw hari Sabat. Mimbulay kasari tuhot dati nokuro mari tu sanga daw. Mumangon do gumu ituhot dati. Bulikan ioti. Nga napaday olumisi dito ang pinay nga paingkah kanupod ay paingkah kanupod kinorengan iyo di na da. Iyo di na hit korohyan dat kinorengan mandati paburu pohon soyo. Amu toko nakasari nugardi kita jarang toko dat ay sa tuhot. Kaubasan po nga haro tuhot. Haro kasari no po paguhatan dati. Nga ino po hit lobby dat oruan. Muhot ako po do di pejoy. Asaro ako di ka kita daharot. Kododog. Stuck. Nda, nukumundo ko lo stuck kododog galo. O Jimmy not page ka. Adi. Matudi o sanong piro mutanti bay no hoy. Okay, Daddy, YouTube. Okay, mantad ko stuck kada ko umbalan ko pod ay manamba kagulo data sakira na po stuck kasari sumuang kondod YouTube lagi. Umbalan ta ko pod ongonsan. Ayo. Gagal. May kagug gagal di tinu Okay. Ikalan sanandot osonong Daddy. Asaru na di dahar gangguan na bay no hoy. Kaya ano po kasari osonong mumbal ko sumuborang mahilad YouTube oso channel lah. Okay. Kino bagi? Okay, may takapatilang busa. Nga ino po dito nudi nga kano po dati gumo kasari ipaguhatan dati nokuro tu iati. Nga osonong pare. Osonong po hinokuro.
inapohit auruan itong Pinay. Sayra na po dat iati na po nga aratu to kanundo nga magidu to kanagindo. Ilo na la kapuriman na po nga minsadu nagi. Jadi ila na po kamon tuhot paguhatan datid nakuro magalo to iati nok atay di milad miya galiti ka. Ay manguro. Nga ino po hit osano nga itong Pinay. Sayra na po kapuriman to kanundad aratu. Nga magidu to kanagindo minsadu to ko. Paingkuran nawayaan di Adam Ihawa. Iswa nga Kejadian 3 ayat 8. Sayra na po nakorongaw yelo dat tulok ka kinorohingan di manaw panaw dahil taman ni di antakan dat osogit nga lisok no di tulo ni di ikaruhang daw mantad da kinorohingan ipagilitan dit kokayuhan ngay dahil suang ga taman ni di. Minay di lo lisok. Minay lusad. Susuain tiga di kamundo minay lusad. Minay lisok lah. Jadi ilo na padidi nga minay lisok. Nakura tu minay lisok. Iyolo na po nga mada iyolo dat inapohit kesalahan kelemahan delo nga okito. Takoy kalisok ito gungan na kinorohingan. Sedangkan datulun po nga koy lohi apalagi kinorohingan. Ngay no di lo lisok di. Iti numati ako basan to ko dot ay haro kasariot koboboyhon dati miya galidi. Kadang-kadang dot ay tsera kapuriman to kod kasala. Takoy magakon. Irini ko mo natulun dot siapa yang mengaku birak di tengah jalan. Isay di magakon na minay tay dahil tanga daralan. Ay so otopot kay boras sa tangawlo ni di sa kira na po dat ay haratulun da may tay. Dait sambarang at tinayan ato ko di kailom isay haray matu minonomod. Bah, isay do ko tamagakun ngon kumuti tada kay talidus ka. Ngon na pakagya tada kay talidus itay mundul numuti tandiragang. Hari itu kopi na kumbali di ko panampura sino malahing katanganak. Haro na pa'y tamagakun da minitay dahil kalinan di ngon tada kay di talidus mundul na kanda tandiragang. Saya ko na kumbalam otapot ko piyo. Ano po numbalan nga may natay sandiri mo nga natadakay. Ulom otapot ko piyo. Iri nga mongi si Pangilo. Takoy otapot ko amo. Si Pangilo. Panasaran. Iti namati ikaw boboyhon dati da osonong. Miyagal na di Adam di Hawa. Nokoylo nilo dat nakatangkid. Nakasala, nakaduso. Ngay nagilisok. Minagido. Nga, atumbayaan ako dat iso na pakakuhaan ni di nga suway ka o tingayaman, modosi, o taluod, di ko boboyuhon. Iyati, bagati nga, takoy kayo sa duman tadilo. Sayra na po dat katangkid dat ko boboyuhon dati. It apoy ngontok. Mada takod aylan, modosi takod aylan. Sayra na po dat hari kapurimanan dati dat modosi, mada, amo ng kiala, kasala takopia, poinsala takopia nga magapil takoy. Paingkuro pagapil. Sekira na po isuang da kesot harta benda. Moingay takon nando paguam. Kailo, takoy masala to ko. Jadi iati tampinay. Sekira na po kapuriman takod
painsala toko kada toko no insodu. Kapuriman toko no po painsala toko nga kada toko no dot it magapil. Oy lan toko no nakasala toko nga sumurong gisom mo nga toko no paguam naik makama koy lo koy mad iya no po nga painsala. Sala no po sala toko no tu itaguangan po kinorahingan no painsala toko no po dim kasala toko no kamanang ko pia bisara sa kira painsala ko nga itaguangan no po kinorahingan no painsala toko no di. Okay. Doho no pa kapurimanan ni tampinayom no kuroh tu ay ato ko mga kundot kasala no kuroh. O susa iti magakun. O susa iti magakun dot nakasala. Kasala kapiyadi nga haron no po hidia dot pamalapis. O nga kaharing haron na po yun din nagidari nga kahari nga iso nalo nga at aayay. Ako'y dogiad okon ko haro pakagoy okon ko. Sa kirad kasala to ko nga yun din nagida ko piyori nga haro na po nga dati. Ajarah no motid makimapa ko to nakasala ako ka. Ay, mukot-sokot kasari. Sumoborang ko nod may YouTube la sa kiran sumukot kasari. Kanto osonong kapiyo hapira mutanit di. Nga 4G baka dalod full bar bo. Jadi tampinay iso no po hit kakitanan dati dot ay nawayaan di Adam di Hawa. So ira no po nakasala no kadusay lang nga lumisok magidu. Ilo nga ato koy pinsaduan dat miagala ko basanan dati dating pubay no. Ato ko piya magidu. Apiya magidu atinan nga ino po'y boros nga magidu ima. Haron po hit pamalapis. Paing kukuray hawa i Adam budam mina malapis. No kasyo. Isuang dat Kejadian 3 ayat no kalo 12. Kejadian buk kataluh ayat kapodam 2. Simbar no pa ditulo ni di ikusay ilo tandu da inay parikoto no kumad ipinaili no diti di sampapingku. Isiyo na minanahak doho mantadit tua di kayo di. Irin di kakuha na nakanku. No kuro. Oku kuro madalo dot kadi Adam. Makimapa kuno po kape Tuhan dot no silap. No silap po kuno hoy kasyo gi. Anela nung paing kukurda kinatutukon din iyo disimbaris yo. Miagal dati. Sayra no pod at tangkap ko di tarapik. Minamakay talipinggang kalidar. Kada po boros at minta maaf Tuhan saya salah ka. Tu tahu pun kau salah kamu tisya di nga umbal pagid minta maaf Tuhan saya silap kanto nga opido himati ginaw di sumonod silap kan pagati nga it koy lo salah kamu mo. Andasan num akasala itu di. Nga saya salah tahu pun kau salah ka. Nga saya silap kanuno po nga miagalidit osaw-sawdo o kakilongon. Ako kuro madalod ka di Adam. Makimapo kuno ito handat na silap ako kada silo. Kuro yan pakato nga. Inoringan kantong haray nga. Nga no kasyo. Ilo giya tondo o nino. Porikoto kumadoho ka. Kakitanan no po nga pinapasala po siya di tondo. Kinorahingan nga pinasala isyo. Ay dad okon ko no yung kudiaan well tondo ka.
Iya tim mikaruhang kadang-kadang iya di to kay mo ti o rikot na po hi ait kapingaman di karuhang. Iya di mo ngosol to kay kinarahingan na sumuano. Antakan na po dit so piuhang po tamo it misinta-sintad it o kuat pekaran. Tok mayaw rayo po kinarahingan dat puji Tuhan tu pinarikot ni siya kumado. Antakan na haraw pigagalan. Nakura tu na ini siya po porikoto do. Miya galo di Adam. Pasalawon di siya kinarahingan nakura tu. Ay dagyan akon ko ilan ni tako do ka. Uhotoy tandu nakura kaya ka. Ay dagyan akon ko ilan tulanot bokas yo. Ilo numati ako. Iyo lo takon nalo bo. Kasala tako piad idapan na kinarahingan. Oy lan takoy kinarahingan na pum ay sa kalisok. Ay so ipoy lisok ko okito. Hara kasari ipogobi dati. Hara na po pamalapis dati dat popot-popot da isay toko. Jadi manta dilitang pinay tensanan. Ino po hit susah na do kita dati dilo nga magakun tokod kasala kamo. Hilo ito susah. Koylo to kopiad sala da sumano nga magakun to koy kasala. Manta didi ino po dihit keperluan dati timpubay no. Maya diti pelajaran dati kasuabon iti. Nga rohyan kud mangukab bo isuangget Amsal 3 ayat 6. Nya galilot surat toho di page di ruangan komen. Ay, ngay di okito kitab. Osoro ko dihit tanak di ko ni habol. Minipatod datakan nun isang papingawalay. Isay di nanuano ka. Isay maridi isay gardi. Iko. O lihuan nga dit. Ngaran dit. Sang papingawalay dala na kinaloy da PKP. Ay lan na maalihuan nga ngaran da sigu. Amsal 3 ayat 6. O kuno na isiyad iswangat ang sana napot buruan no. May dat isiyan na po nga papatulid daralan no. Ihati kinarahingan. O kunon to kanay kinarahingan da iswangat nung kadilo kaboboyuhan dati. Akuila dia dalam segala laku mo. Akunan to ko. Akunan kana pala nga tarimon na dati. Tarimon dati pahingkukuray ralan dat pinatahak ka kinarahingan ko dati. Sayra na pod akunan dati nga inapahi ko po siyan dati nga atulid. Atulid. Sayra na pod dia akanan dako dia amo. Akunan ta ko na po tanudan ta ko atulid ni ralan. Nga sayra na pod agumo na ituhatat nakurmala to ilo si umbala ko ili kabiyam nakura to ilo may kano umbal-umbali susuay na kumilang-kilang na ralanid di ano atulid nga sayra na po dat paingkah kano po kinarahingan ng tanudan dati atulid ni ralan akuila dia dalam segala laku mo maka ia akan meluruskan jalan mo santab na pa di pinabura sa kinarahingan tanudan dati ala nus ni ralan to kod ino po hik o gumo nakanta bidi nga ata ko magakun dat paingkurahi tutudok ka kinarahingan minamagaya to kud pipe di kanihab i-pipe dat itom sainsi ginayo sayra da nakaput ta hirid ay pinatadakan ni di pipe nga muru di ngon pangay duet tangus tu kasalakoy ay mo ti akawas ka piri nga iduan patangusom man po pa sirbaw i-pipe katangkus-tangkus po iwaigat sumuliwan poputon di kagudit poputan na po tilambos ade no di ka piya kabungolo kangkud gayato ko kago
may na di painsisiribawo. Kainsisiriba na di nga hinggaw pa dita kaput no po alanus sa pod ani iduan da tangus. Iya ti kinarahingan nga ay minsado demi agalid di. Ako nanta ko na polaralan na pinatudok ko kinarahingan. Alanus nakaposian dati. Ina po hi kakuaan dat gumu na kantabot kaposian dati tinga gumu tamo din. Poingka ka nga sumait ni tuhot dati nakuro man tu ilo ka. Ngon pangay umbalay. Irin na kakuaan dat gumu kasay. Gumu tamo da kasaytan na kaposian dati. Miagal ko sekira na pod miagal ko itong rasun. Manen da pasakata di captong kurak. Rati na pod nga racun. Kayo tumbayaan. Nakuro malo to nunuan da captong kurak at sahap ka. Mongilo tako po. Nga Pinoylo namad captong kurak. Racun. Nga hari ginaod. Nakuro malo to captong kurak kaki. Paingkano iti tanda-tanda dahil talun-alun. Sekira na pod hara tanda do kumilong. Kumilong na rin. Sekira hara tanda do binatang. Gumu na sapi dahil eh. Jalan tidak rata. Gumusim budu. Iya di na rin. Iya di nagi kadaulat. Ay penuhuan dok kinarahingan kumadati. Paingkah kan po siyam ako nanto kanod miagalid di. Tu iri ni papatulid deralan pananudan dati kumadisyo. Ititinan dati sera da lumah-sulasu. Popoilo nadtok sumakit ko ka. Jadi ilo na po dit susunod nga kinarahingan nga popoilo da kumadati. Dat tanudon na po dati ri nga iri na day papatulid da kaposiyan dati. Rumikot kumadisyo. Haro po gaya jalan ke hatimu. Manta didi kanaw no. Ino pa dadi keperluan dati tinga. Iati no po hom. Ay rumikot toko kumakinorahingan. Tumanud toko di penuhuan disyo. Boros-boros sa kinorahingan. Miampay dat aiso do dahit no kuro magaling. Inay no kuro hot gumu kasait toko didiri. Hirihit papasait dati. Isuang dat ponanudan dati kumakinorahingan. Oke, pohilon to kono lo pelajaran nilo. Miagali dit potilambus pakalat. YouTube lo. Iyo di napisok ko hitid doy. Manta di Pinay. Rohyan ako magangat kagu dati dot. Poporikot tot kapurimanan dati kumakinorahingan. Iri kasari numatiit. Pogokunan dati dot. Painsurat piamanta di leponhuan da kinorahingan nga ako ni ko sonong-sonong. Suway ko iginawah dati osuman sala. Takoy mo ti dirogon pologoson. Mantadi di perikot kasari toko kumakinorahingan. Moed inopohit longon da kinorahingan nga magahak kasari do kuposin dati. Mo gisusuay katapurimana toriri mo gatosin luwala kadakato haroson liho no kita malu Yesus kasasari korong ay soko ira sino kadang koto Yesus musong diho.
Kano misisa tokod isuang sambayang? Kirahingan sundu isuang kerjaan sorga konsikaw do kaswabon da bayno insan po dot no kayong pupus si heti kay sisan dot sumambayang misusuab agumo kapurimanan boros-boros no na mulayan dahay nga may na hay uhupay montok dot pananudan dahay di panuhuan no moy dot ay hay katangkid nga patilam busehed o girot amu ihay asong kiwal dot tumanud dit panuhuan no hali piad miagal di Tuhan nga ihay no patihom tulun di ongolomok haro kasari kapuri nandahay da sumap nga may nahay anuay ginaw asiriba gisombot nuno na pay panuhuan no nga moy dad atanu dahay ang miyantak di karohyan no kaswabon diti insan pod sumambayang ihay montokot ay insana na kambolutan keluarga insana jemaat nudit haro kaboling kahangan maya ada panasakit tetinan pensuang netit covid padam siam anuan nilo da kalingasan iri na day pakyonon dahay moy dat yelo na po kano kadaw da muhup isuang kapalayanan dat timpu-timpu dat miagaliti kung sikaw nagitu hinakong mga hak da kaposyan dahay da tadaw do bay no moy adahay onsut ay hay katampisal mantadet ralan di pentapot pentanod kasaridit panuhuan no tinasambayang dahay isuangaran di Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati puji Tuhan nga siyaw tu haray kasari at gangguan dat kinapagyampayan dati nga moy dat nakori ko tidak kasari tamudan di panambarasan hinakaw po kapiruba to kagudot kaswabon da suwap